Abacuruzi n'abaguzi bakoresha isoko rya Rwimiyaga mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare baratabaza ikibazo cy'ikimoteri kiri hagati muri iri soko. Iki kimoteri bavuga yuko kibateza ikibazo gikomeye cyane ko kizana umunuko udasanzwe. Aba baturage bagomeza bavuga yuko iki kimoteri cyamaze imyaka Nyagatare, gusa bagerageje gutanga ikibazo muri leta hanyuma ntibagira icyo babikoraho. Ubuyobozi bw'ibanze buterera hagati mu ryinyo, hanyuma bikaba biri mu bintu byatumye iki kimoteri kigomeza kurambirana, aho abantu bacuruzi bakorera muri Rwimiyaga bavuga yuko iki kibazo kibabangamiye cyane kandi ubuzima bwabo bukaba buri mu kaga. Leta y'u Rwanda ni kenshi na kenshi yagiye ikora ibikorwa bitandukanye birimo nko kwimura ibimoteri bikajyanwa ahabugenewe, hanyuma bigakusanyirizwamo imyanda itandukanye ndetse ikanabyazwa umusaruro. Gusa ahantu hamwe na hamwe hagenda hagaragara ikibazo cy'uko bimwe na bimwe mu bimoteri bitarajyanwa ahabugenewe, aho biri bikaba bitera ikibazo cyane kubera yuko kenshi na kenshi hari biba biri mu miturire, ibindi biri nko mu masoko cyangwa se ahurira rubanda nyamwinshi. Bano baturage rero baratabaza iki kibazo cy'iki kimoteri nyuma yuko n'ahandi hantu hatandukanye hirya no hino mu gihugu hagaragaye iki kibazo. Ni kenshi na kenshi rubanda nyamwinshi bajya bagira ibibazo bitandukanye, by'umwihariko nk'ibi ngibi byerekeranye n'ibimoteri n'ibindi bintu bitandukanye, hanyuma bageza ikibazo ku nzego z'ibanze zigaterera hagati mu ryinyo, hanyuma bakazamuka mu nzego zo hejuru, hanyuma ntibigire icyo bitanga kugeza ubwo bigere mu itangazamakuru bikagira bukuru, akaba aribwo bikemuka. Nshuti bakunzi mudasiba kudukurikira, nimba uri mushyashya hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda, nimba uri mushyashya ukande sabone cyangwa subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nitwa Elize Taifa, Imana ibishimire kandi ikomeze ibane namwe.